Bueno, yo hablaré con el jefe ahora y ya veremos lo que hacemos con ella, ¿vale? Gaur, ehundaka Euskal Herrita etorri gara, bai Frantziko eta bai Estatu Espainoleko urrunean dauden espetxetara, asterik aste, astez aste, ehundaka famili, ehundaka senide, ehundaka lagun egiten duten bezala. Eta gaurkoan, mezu bikoitza dakargu, alde batetik esatea euskal preso politikoei maite ditugula, eta beste alde batetik kalean nahi ditugula, kalean behar ditugula, eta horiek kalean aske izan arte, azken bururaino borrokatzen jarraituko dugula. Esan beharra dago ere, martxa hau kontestu oso berezi baten ematen dela, alde batetik euskal preso politikoen kolektiboa eztabaidan murgilduta dago, eta beste alde batetik apirilean 8an eta erakundeak bere armagabetzea burutu egin zuen. Kolektiboa egiten ari den eztabaidaren muina planteatzen da bi norabidetan, eta bi norabidetan emango ditu kolektiboa bere ekarpenak. Alde batetik gatazka politiko gainditzi bidean ekarpenak egingo ditu, eta beste alde batetik prozesu independentista bultzatzeko, sustatzeko ekarpenak ere emango ditu. Apirilean 8ko armagabeziaren ondoren ja ez dago hitzakirik, presoen auziak agendan egon behar du, lehentasunezko auzia da eta horri erantzuna eman behar zaio, eta bada garaia konponbidean sartzeko. Beraz, bada garaia kalera ateratzeko eta bada garaia ere, bai preso beraiek elkarlanean, gizartearekin eta instituzioekin behin betiko konponbide bat bilatzeko. Estatuak gogorra dira, estatua fuertea dira, baina ez dira garaitezina. Lankidetzaz eta borondatez lortuko dugu. Hablo en representación de Jaleo, la juventud andaluza, independentista, comunista y feminista, y queremos trasladar toda nuestra solidaridad con el pueblo vasco y todos los represaliados que se encuentran no solo en las cárceles de Andalucía, sino en los estados español y el estado francés. Queremos denunciar la política de dispersión de los presos, una política vengativa, y que al final lo que produce es el ensañamiento con los familiares y los propios presos, vulnerando los derechos humanos y... Yo no suelo hablar mucho, la verdad que es la primera vez que me pongo delante de un micrófono, les pido que me disculpéis. Y queremos acordarnos también de nuestro compañero Andrés Bódalo, que está también en la cárcel de Jaén, sufriendo la misma represión de este Estado criminal. Queremos transmitir toda nuestra admiración y haceros saber que sois ejemplo de valentía, de fuerza y de resistencia a esta opresión que sufren todos los pueblos, y que desde Andalucía os miramos con mucha admiración. Zuek, 328 preso politiko, entzun zazue, zintzoki, maite zaituzteku. Zuekin izango gara azkenera arte, eta zuetariko bakoitzari kalean bezarkada handi bat eman arte. Gaur euskal preso ieslari eta deportatu politikoak! Gaur Euskal Herria eskatuta! Gaur Euskal Herria sozialista!